Hello guys, what's up? Mayong hapon sa tanan guys. Sa akong mga idol Bisaya vlogger. Ako sa ka compose Bisaya version nga gibuhat. Basin mayunan nyo guys sa mga relics. Ayaw na sa kong tingog kaya pati akong tingog. Di naman jud ni maagwanta ang kasakit sa akong bunga. Di mo raman akong gipasakitan unsa pa man imong pangitaon nga ako hinday medyo gwapo ang akong gagmay. Mura man ibumay pananglitan hinday imo kong sugdan magpakasal ka dayon ato ang silingan ato ang dapiton ato alang hinday nga pabalonon basinaon niya upang gugmon unta lang kamong gamit raba ang atong higay. Kini kahuman sa atong kasal sa kalangyaong kamanghan nimo ato lang pista dako man kong bira ayaw lang inday ug kaulaw grabe sa sudan